primera Semana por la Igualdad se enmarca en el cumplimiento de una de las medidas del primer Plan de Igualdad. Es una medida correspondiente al ámbito de la comunicación, de la visibilización de las mujeres y de la creación de una cultura de igualdad. Estas palabras, cantadas por un juglar hace más de 1000 años en la ciudad de León, marcan el punto de inflexión en la vida de Sancha, por aquel entonces una adolescente leonesa de 15 años, que se dispone a recibir a su prometido, el conde de Castilla, don García, con quien en breve celebrará sus esponsales. Lo primero es dar las gracias a las organizadoras de este acto por haberme invitado a esta presentación de Feminismos en Valencia, en vuestra casa, porque hoy Feminismos está en casa. La universitat se sent orgullosa de la col·lecció que tenim davant de les nostres mans i de la fita a la qual ha arribat aquesta col·lecció. De la manera següent. Primera cosa, està evolucionant molt ràpidament. Ha evolucionat més en les noies que en els nois. Hi ha més distància entre com són ara les noies, quines propostes tenen, perquè us ho explicaré a través d'un estudi que faig que projecten el seu futur, no? I ja m'expliquen. Llavors, les noies, doncs, els seus projectes de vida són molt més llunyans dels que podien ser els de les seves àvies, que no pas els nois. Els nois s'assemblen molt encara en els dels seus avis. I, per tant, ens trobem un desequilibri. El gènere masculí està molt anclat en el passat, ha evolucionat poc. No correspon gaire al món d'avui. Quan mirem què passa amb les noies han evolucionat molt més. Un año más y veo muy lejos el momento de triunfar. Sigo esperando y trabajando, ¡qué maravilla! Ya tengo un piso, ya tengo un hijo y a este campus he venido a actuar. La semana pretendía poner en primer plano, desde la perspectiva de estudiantes, de profesorado, el hecho de los obstáculos y los avances que las mujeres hemos venido realizando en los últimos años.